tiring to tini NLFT asainen sekangno selek pasamta asainen sekangno tiring celebrate khajo again simi bulka bobagara jelarufa boni jikuila tiring celebrate khaita tiprani bisikatal hine apron simi mane laini tiring celebrate khaya debate controversy tiring to eto bosoro unya taklai siningo tiringo tuina as controversy nugja khasi ani bobai kuno personal agenda kare esa tiprasa puila angje sa political party no fund support khaitong ani first priority first hashtag puila serang na ting sabso sileka hashtag I am first tiprasa जोन ते ऐसा तिप्रसा एंटायर होल तिप्रसा 10 लाख 12 लाख तिप्रसा बिसिंगो 99.5% नो तिरिंगो नि चेनि बिसिगता हिनि सेलिब्रेट खाइ थंफ्रु खाइले खाइमन तिन सिमिजा तिन बुबागरा महाराजानि जी तिन सेलिब्रेट खायो तिनी बो जे बोर डॉक्टर अतुल देववर्मा एमएलए बो कृष्णपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट खायो बो asik boso Tripura job kari Delhi doctor din service government service practice khai tongka afro boto bo Delhi kongma initiative khayo Delhi Tripura society ni mongge afro go bo tiring celebrate Delhi tiring celebrate TSF Delhi ro tiring ro celebrate khai jangka a samay bo sob samay oppose khayo but on a ground Tripura hasse wo omti hai mass protest to kun din ya ko Bozo di tring no tring nai asan bini controversy bozo di proof khaimano tring 21 तारीख December ne horror celebrate khaija ba 22 तारीख को celebrate khaija 14 एकला बोइसाग दिन celebrate khaenge debate khaitong open debate khaidi open debate khai mass awareness khaidi te prasarang bising kongma intellectual boy sinai kok brok di chorcha khai tongai borok tini kok brok te hukum mission movement for kok borok te TSF te kama political party Tuesdays borok nije ek samoyo tiring te movement khai khaika tiring celebrate khai khaika omo hai jorao selai pathang asaina rong sal hini sing tiring celebrate khai oboto baseless kok ang believe khayo haita te kisang ke tabok nang thajing je saka chini haseni bobagra au tring bisi ketalna sal kolongma sal romoi jeng bonok khaje kabangma tring celebrate panda rogono bo panda jeng sairmani jati sogoi kabangma panda wono bo participate khaijak thiaba tabok je doctor otul samani chini raja maharaja se agini simino ekla bushak no tring bisi ketal nei ya jagai phayo thiaba te khaija phajing ganga haseni boba grano 21 December salna tring palai tongo nge confused public tabok obono confused haseni khoroksa MLA plus bo khoroksa sinai noknai haseni handangnai borok boke sai tongkha a salat tring singya nei abono tile ning tam firok mungnai bobo kubui na tabok si angto niji student movement khai faine borok student movement kok borok romance create movement for kok borok hini movement khai faika Sungto 21 तारीख December ni horo 12 tani jorabo 12 tani lam sobai chung mom sok lai nai candle sok lai nai bokha bai sara tirpan jotto bukung kungthai bara kok borok sanai jotto borok tiprasa o muksak bok songni takukte buk song celebrate khayo ani laibo ang omo high controversy ang nugia khu jeta ekla boisagno eba ang kunu maharaja no nugia mane ang tu maharaja Product Kishore Devarma mani kono sinu tem to sinya haipano ani je practical knowledge bubagra jojarufa toma botor sekang bo nije puila thing celebrate khai payo first thing second thing third thing hene kapun jeng Tripura New Year bisi Tripura era hene chungman lai hene ne tabo omo hai jorabo ang je believe khayo egla bisa khangkai wanjui jara booking kologro Tripura Hawong Tong Father Hawong Tong jar Bengali community borok ekla boisag no celebrate khayo omo hai ekla boisag dino koma other community robo bongno New Year hin celebrate khayo but as a whole Tripura New Year le 21 तारीख December hino ang manio tang believe khayo the apart from Dr. Otulni ideas point of view he is most welcome to come and debate with me
in a public forum and news channels and everywhere. I welcome him. Ang bagini kuno personal agenda kiri, personal clash conflict kiri. Bo kaisa tiprasa, ang kaisa tiprasa ang believe kayo, tipra juni top time o bo kaisa educated MLA. Doctor is a very well known and respected person in among our society. Doctor to in society ko kom. Okay, bini point to basuk je ungko tong belu tong. Abo bujudi public forum bo phaita kaise saiman jasnai. Okay, take a kok mega hese. Asuk bosor nang Tripura ya karui. Value service khai tongkha. Asuk somai nang Tripura rajyo phaita nang kun movement khaya. Tring over here and discuss kaima kamu. It's been long and long year that Doctor to Delhi Tongzak almost 2 and 3 decades. Dini besabuti rogne nogo kok bro do I was confused. Hai tiba Delhi Tongne bro do sana kaham kok aku to public forum bo news channel ang di sana ko gya. Ang tibrasar ma hamzago ang tibrasar ang fight khene kaisa borok. Yang believe kaya bo dini first priority ti prasaran bangai nungtong bo Bharatiya Janata Party Baspani represent kayo Baspani bo kaisa ideology nation first nation first for me also nation first, but it is my first priority to develop my own people first then nation ang I believe kayo kaya ba tao tring ni sala sala ni sigang 11 hawaro nahar mung tamong na je o issue no obo haike public rok no confuse khanya ni bagai da obo haike tisajak kha je kaisa kainai kokbrok media house media person rogo no ti raja rok o shala tring pase palaya nei public rok no confuse atari man nahar mung tamong na wan sok kaisa mane clear Tripura rajyo ni borok khorksa borok sano confuse Doctor told me conflict. Te kauma kok ni kauma media channel chi how bias media channel to kun samay kasak no promote khaina kun samay kufur no promote khaina kun samay blind no promote khaina kun samay kauma atogula media channel to jeta borok wate je dige phayo ain bo thakona sati hungnai rok bias media channel rok no sing bisas khaya ang believe khaya bias media channel no ang kini khorang ni madhyome obon kaisa Tripura juni borok no hasteni kobrok sanai bosong tibrasa bosong muya sanai bosong rok no obono ang kaisa koyo kuno norok confusion na kari kini bubagara nije je bubagara angge raja Hani Malik niji tau present Hani Malik tongo Maharaja Pradut Kishore Manikko borom ganang boniji tring him celebrate khai tongman somoyo new year sai tongman somoyo tong khoroksa borok doctor ba present MLA bini ko kaisa bai khoroksa saijung tirigma bai tong mabuno confusing ya ang obuno strong message namu balai hambai